Reka nizere ko mumeze neza mwe mwese mudukurikiye talk show y'uyu munsi, aho tugiye kugenda tubabwira update zigiye zitandukanye ziri kuvugwa muri siporo, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ese muri siporo bimeze bite? Nje ndi Daniel niyo nkuru. Muri handball hano mu gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwatsinze ikipe ya Zambia mu mikino ifungura igikombe cya Afrika cya handball. Imbere y'abafana batari bake, ikipe y'igihugu ya handball mu bagabo ikaba yatangiye neza igikombe cya Afrika kiri kubera hano mu mujyi wa Kigali, itsinda ikipe y'igihugu ya Zambia ibitego 30 ku bitego 19 mu mukino utagoye cyane ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. No mukino wabaye mu ijoro ryakeye, no kuvuga itariki 21 Mutarama uyu mwaka. Uyu mukino ukaba wabereye muri BK Arena, watangiye isaa 2 z'umugoroba, aho waje gukurikira ibirori byo gufungura ku mugaragaro iri rushanwa riri kuba ku nshuro yaryo 27, ndetse rikaba ryarahuje ibihugu bigera kuri 16. Ni ibirori rero byaje kwitabirwa n'abakomeye hano mu Rwanda, barimo Minisitiri wa Siporo Neri Mukanzayire, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi, Perezida w'Impuzamashyirahamwe y'umukino wa handball muri Afurika Dr Mansour Alamu, na Perezida w'Ishyirahamwe ry'umukino wa handball hano mu gihugu cy'u Rwanda Twahirwa Alfred. Ese iyi kipe y'igihugu cy'u Rwanda yatangiye yitwara neza ku bitego 30-19. Ese izakomeza yitware neza biyiha amahirwe yo gutwara igikombe? Reka tubihange amaso turebe. Naho mu bagore, ikipe y'igihugu y'abagore ariko muri tenisi iyo yabonye itike yo kuzitabira shampiyona y'isi ya table tennis izabera i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza kuva ku itariki ya 28 Mata kugeza ku itariki ya 10 Gicurasi uyu mwaka wa 2026. Ni ibintu byari byarananiranye ahantu hose mu bagabo mu mashampiyona agiye atandukanye, yaba ya football, yaba ya basket, yaba ya volleyball, ariko byaranze ko bakitabira shampiyona y'isi. Ariko abagore bakaba babikoze aho bagiye kwitabira table tennis, shampiyona y'isi izabera hariya i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi kipe yabigezeho nyuma yo kwitwara neza mu mikino nyafurika yabereye muri Tunisia, igasoza ku mwanya wa gatatu mu itsinda u Rwanda rwari ruherereyemo. Amanota u Rwanda rwabonye muri iyo mikino ruyakesheje kuzamuka ku rutonde rw'isi, bityo ruboneka mu makipe azitabira shampiyona y'isi izabera muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ikaba igizwe na Tumukunde Harvine, Hirwa Keria Chantari, Uwase Diani, Mbabazi Regine na Kamikazi Elizabeth. Umuyobozi wa tekinike muri Federasiyo y'umukino wa table tennis Ndizeye Yves yavuze ko kubona iyi tike ari ikimenyetso cy'ejo hazaza heza h'ikipe yabo. Ibihugu bizitabira iyi shampiyona harimo Misiri, Ghana, Nigeria, Madagascar, Algeria, Tunisia, Uganda, Afurika y'Epfo, u Rwanda ndetse na Benin. Nibyo bizahagararira Afurika mu bihugu 63 byitabira iri rushanwa, biba byaturutse hirya no hino ku isi ku migabane igiye itandukanye. Naho tugarutse mu bagabo, ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo n'ubundi yanganyaga na Al Merrikh yo muri Sudan ibitego 2-2. Abantu bakomeza bavuga bati aya makipe yo muri Sudan twizaniye hano rwose mu gihugu cy'u Rwanda azadukoraho, akomeje kuturiza. Ariko abantu batandukanye bagenda bavuga. Hari ku mukino wo ku munsi wa 15 wa Rwanda Premier League wakinwe ku munsi w'ejo kwa gatatu isaa 9 z'amanywa kuri Kigali Paris Stadium, ariko abareyo bakavuga ko Bakame ari we ufite ukuboko muri iyi nsinzwi yabo cyangwa se muri uku kunganya kwabo, kuko ngo ni gutatigisha umuzamu, dore ko umuzamu ari we bashiraho amakosa ngo asohoka nabi, bityo bakaba babinjije ibitego bigera kuri 2 ndetse banabibishuye bavuga bati kuki atigisha aba bazamu uko bahagarara neza mu izamu, bamushinja ko nawe yaba ari icyitso.
Sport yari yagaruye Forunganye wari umaze amezi 11 adakandagira mu kibuga kubera ikibazo cy'imvune. Yatangiye umukino afite inyota yo gusatira ariko n'undi biranga, baratsinda ibitego bibiri ako n'undi birangira babishyuye ibyo bitego byose, ariko umukino uza kurangira batahanye inota rimwe nyuma y'iminsi myinshi batabona inota. Mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, perezida w'inzibacyuho w'ikipe ya Rayon Sport Murenzi Abdallah yasabye abafana b'iyi kipe kwihangana, abizeza guhangana kugeza ku mwuka wa nyuma ndetse ko binashoboka rwose ko bazatwara igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro, bityo ko badakwiye gucika intege. Ese ibi bintu Murenzi Abdallah yizeza abafana mbese yatangaje, ese Rayon Sport izabigeraho cyangwa ni bya bindi biza bigashirira mu magambo nka gutyo bakaba wamugana ibikombe babitwaye mu magambo? Reka turebe iyi Rayon Sport tumaze iminsi tubona ikubitwa ku buryo bukomeye cyane, ko hari impinduka cyangwa hari ikintu cyiza yaba ibikiye abafana bayo. Naho abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa barangajwe imbere na perezida waryo Shema Fabrice bari mu ruzinduko rw'iminsi 3 muri Mauritania. Byumvikana ko barutangiye ku munsi wa kabiri kandi ruzamara iminsi 3, ubwo ruri buze gusozwa kuri uyu munsi. Aba bayobozi rero ba Ferwafa bakaba barimo perezida wayo Shema Fabrice, umunyabanga mukuru Boni Mugabe, basuye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Mauritania mu gukomeza ubufatanye bw'amashyirahamwe ya ruhago yombi no kungurana ubumenyi bombi bafite. Mauritania akaba ari igihugu kitaratera imbere cyane mu mupira w'amaguru ariko gifite ikipe y'igihugu ikomeye kurusha iyacu y'u Rwanda Amavubi, aho yo yabonye itike yo gukina igikombe cya Afurika bwa mbere mu mwaka wa 2018. Gusa kuva icyo gihe imaze kwitabira inshuro 3 kuva muri icyo gihe, ariko nubwo mu gikombe cya Afurika cy'ejo bundi mu mwaka wa 2025 cyaberaga muri Maroc itari yakitabiriye. Rimwe mu ibanga bakoresha no gufata abakinnyi bafite inkomoko muri Mauritania biganjemo abo muri Portugal, ubundi bakabaha ubwenegihugu bagakinira ikipe y'igihugu. Kugeza ubu ikipe y'igihugu ya Mauritania iri ku mwanya w'115. Urumva ko natwe turi aho hafi ku rutonde ngaruka kwezi rw'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA, mu gihe iy'u Rwanda yo iri ku mwanya w'130, harimo ikinyuranyo cy'imyanya 15 yonyine. Mu magare, ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Ferwasi rifatanyije n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari, imidari n'impeta by'ishimwe Esheno bateguye isiganwa rya Heroes Cycling Cup mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'intwari. Buri tariki ya 2 Gashyantare u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari, ariko gusa mbere y'umunsi nyirizina hakaba hategurwa imikino itandukanye, aho muri uyu mwaka azaba iry'amagare riteganyijwe kuwa gatandatu tariki ya 24 Mutarama umwaka wa 2026 rikazabera mu mujyi wa Kigali. Abasiganwa bazakoresha umuhanda wa Batsinda, Shyorongi, Base, Gicumbi ndetse bagaruke Batsinda. Iri siganwa rikaba rigiye gukinwa ku nshuro ya 4, no kuvuga ryatangiye mu mwaka w'2020 aho ryegukanywe na Habimana Jean-Elic na Ingabire Diane mu bagore bakoze amateka yo kuritwara ku nshuro yaryo ya mbere. I Burayi muri Uefa Champions League, shampiyona irusha izindi kuryoha, dore ko bamwe bajya kure bakavuga ko burya inarenze igikombe cy'isi kuryoha. Bayern München yasanze Arsenal muri 1/8 yo yamaze gukatisha ku munsi wabanje, yo yamaze kubisoza kera, ariko nanone hakaba habaye indi mikino igiye itandukanye uretse uyu wa Bayern München, aho Liverpool yatsinze Marseille ibitego 3-0, Bayern itsinda Union Saint-Gilloise ibitego 2-0, aho ikipe ya Bayern yahise ibona itike ya 1/8 cya UEFA Champions League nyuma yo gutsinda Union Saint-Gilloise ibitego 2-0. Ni imikino yabaye mu ijoro ryakeye, no kuvuga ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Umukino wa Liverpool na Marseille watangiye ikipe yo mu Bwongereza isatira abarimo Hugo Ekitike, Alex
Maxi Makalista na Mohamed Salah bagerageza uburyo bw'ibitego ariko ntibyaza gukunda nubwo byarangiye itsinze. Ariko rero mu minota ya mbere byari byagoranye, ariko nubwo yabonye intsinzi bigoranye ikaba isabwa gutsinda undi mukino byibuze umwe, ikabona amanota 3 kugira ngo nayo ihamye kwinjira kwayo muri kimwe cya 8 isanzemo Arsenal ndetse n'ikipe ya Bayern München. Indi mikino yabaye FC Barcelona yatsinze Liverpool ibitego 4-2 ijya ku mwanya wa 9 n'amanota 13, aho igomba gutsinda umukino wa nyuma izakina na FC Copenhagen ngo ikomeze muri kimwe cy'umunane. Chelsea yatsinze Pafos igitego 1-0, Athletic Club itsinda Atalanta ibitego 3-2, Juventus itsinda Benfica ibitego 2-0, Newcastle United itsinda PSV Eindhoven ibitego 3-0, Club FK itsinda Frankfurt ibitego 3-2, mu gihe Galatasaray yanganyije na Atletico Madrid igitego 1-1. Kugeza ubu Arsenal na Bayern München niyo makipe yageze muri kimwe cy'umunane, mu gihe andi ari mu mwanya mwiza wo gukomeza akagera muri kimwe cy'umunane ari Real Madrid, Liverpool yo mu Bwongereza, Tottenham nayo yaho ngaho, Paris Saint-Germain mu Bufaransa, Newcastle United ndetse na Chelsea zo mu gihugu cy'Ubwongereza. Kugeza ubu ngubu ku rutonde rwa Uefa Champions League, Arsenal ni ya mbere n'amanota 21 ikomeje kuyobora, Bayern München ni ya kabiri n'amanota 18 irushywa amanota agera kuri 3 yose n'ikipe ya mbere Arsenal. Real Madrid nayo iraho hafi n'amanota 15, Liverpool inganya na Real Madrid 15, mu gihe Tottenham yo bayirushaho inota rimwe kuko yo ifite amanota 18 ikaba iri ku mwanya wa 5. Muri UEFA Europa League naho imikino iri buze gukomeza uyu munsi. Mu mikino iri bube, Bologna iri buze gucakirana na Celtic, ubwo ni ku isaha y'isa moya, naho Fenerbahce iracakirana na Aston Villa, hanyuma Feyenoord iri buze guhura na Sum, naho Milhamo iri buze guhura na Crvena Zvezda, PAOK iri buze guhura na Real Betis, Freiburg iri buze guhura na Tel Aviv, naho Balani iracakirana na Midtjylland, naho Victoria Plzen iri buze guhurayo na Porto, Celta ihure na Lille, naho ikipe ya Dinamo ihure n'ikipe ya FCCB, Nice ihure na GA Eagles, naho Rangers ihure na Ludogorets, naho Roma ihure na Stuttgart, Ibalaga ihure na Forest. Ibyo twababwira, ariko no muri Saudi Pro League ubwo ni shampiyona yariya, ubwo ni shampiyona yariya muri Saudi Arabia, aho ikipe ya Al Hilal iribuze guhura na Al Fayha, Al Qadasiyah iribuze guhura na Al Ittihad, naho Al Tahuni ihure na Al Hezema. Nivyo nabambabwiye muri sport, izindi update ko ziribuze kugenda zitugeraho, turibuze kugenda tuzibagezaho uko bishoboka kose. Nge ndi Daniel niyo nkuru, reka mbifurize kugira umunsi mwiza.